Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gini pa in kajumuan ipagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Di anisab kita pinagpunpun ne si tempat pagkaswa-kaswaan te sarta gak niya maksud sa dili buat malaingkan nga hati ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nunay kawajiban te dangan parangan supaya sanyang in kailumten ang bandunya te labinin bag kita moleh tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi niya lecture te yan si manamiaan si tenget al-harbu ala Islam yan pamono si agama Islam sumagawa dampong do ta ito ten atawa bahagi telur do ta ito ten niya pe ahad ga ta ito we te ambanien ituen kinuntinyu to insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya magsugbat ini pahinte pangadyanten puas ambanien labean pamono si kite o Mesie bangsa Yahudi Mesie bangsa Christian dumain labian pamuno den sinapang dumain labian pamuno den ine ne parkala takite wete painte ubus bang kite tawa kapedian kite dumain sumagawa kue ne tasabut si manamiaan labian pamuno den akal de labian pamuno den yene silabean dak tananam wete in kita maggelal kita muslim sumagawa in kakahinangten sulang si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala sulang silabean panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabut wete yene labian pamuno den yene painne spider bang si English ubus in kalimat ien tinapsir we te dambua in explain we te dambua bangsa ingge yene labianin atawa bang ini so amban ien sumampai kite hap yene painte letter sin kalimat spider yene ignorant letter I sarta tasalasay we te bang ine yene me punglu inusal we de si yene kalimat ininen atau kan yene harf ininen yene letter ininen amban letter yene spider lay tasalas saywete ku itu puas amban ien apainte si kalimat spider lay mapasunuin yene letter D mininingan we de si waktu re mag meeting 1962 si Europe painde drug drug bang upamanen nga makahadir si manamiaan ambat pakalene supaya magsugpat kaya bang ininen kung magpinakalenon gayto edo no bang ini po onnen sakay mininingan we de paite drug yene letter D ininen maananin magpaniya se yene kemun makalango maghinang se yene me siyabu mariwana inuman makalango duksat dili pebilla yene ganta makapinda pikilante ganta makaala
paglasate ganta yene makaladjaya sin kaumante ini nendang buak painte amban me maksud de naan si ini drag ini sabab we ay kinatauhan we de muslimin bahani mayam keo ku itu antag-antag lahat bangkeo binowe de magbono luune ke Yahudi, luune ke Christian, duk ine na saddi agama, ga bakas magubas muslimin, ga bakas tinale muslimin. Painde nga to inin sikite. Kung ito painde maghinang kita drab, magpaniya kita painde kemon makapinda sin akalde, supaya si magbono magpungtinai, sabapan ininen. Supaya painde ladjaya ini kaumanden, sabapan ininen. Supaya pain ni ala paglasarin sa babat ininin. Dambuak pain tiamban may maksud de. Naku ito ang payamante si lahat may jamaah muslimin. Sawapan siya mo kahikahan lai si kite. Mula-mulanin bahani ni ahin mapatay pigay sabab pinda ni akalin. Damikian bahani ni ahin nang keo bisan luluo si mata-mata painte si pagpayaman bisan dumakamatay siya sabab pinda ni pikilanin sabab siya mo damikian bahani ni ahin ngan rape ngan jina sabab siya mo pinda ni pikilanin naamban ien siya ien tawa punglo tawa pamono weme siya pinagmurkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ubos bang sa tilew no inkao yan painte ga ni kyo antik ga ni kompleto inakalon pangamahande buada pun in kasabed nalannen ala ni si painte amban pamikil yene hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala si siye duk asal-asal ni adam bualay si kami historite pasal drag ngedok tidang buak painte siyabu bang pain nu si iye ga ni kyo kompleto pinda ni pikilan nun napa pe wallahi lagim pain ga bakas alak pikilan ko sumagawa may kisabtek kapag guni-gunin nung bakas niya mo ubus gay tinaima we ni in iye ga nila ipikilan ni mahapin kuwetad na hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala si oras na ga makatay iye may kisabtek kapag guni-guni na nuwe song ipinapatay danganakan ni mintede atawa pong tinaini bang ibakas niyabo may kisabtek kapag manaik ni may bungan lumain bang ibakas niyabo naubos bang akahan no pain no si iye ga ni antik ini akal no ga ni kompleto na karo pangamaan ni dambawa ko tek ko man Saudi bakasyon miyaan na insiye ini paglahat kamihin lahay asal penno pagdangan siyabo penno magkapital sa painte may pungibo sampay palabay tahunan taga motor ni taga sinapang na kinibahani ahin painte may siya pake nga to si magbono damo waktu teka ko painte ng palabay kog motor usta sampang ko balemeus barulai si kami pinara ko erok makokone paine si ako so ko paine pinapatay si ano danganakan ni minted di pain ko intag paine ilay na pain ko may kiyosong pinapatay o ilay mo kaswaro kami yan ang paine ilay so ko paine pinapatay turanan ko paine na pain ko turanante kiyo ang lebahan no besino yung pagiwang gai pain ko ikiyo turanan ko nagailebahan no besino tinintag kaya kumotor ano ko patala ko kaya ko ta legtogande naubos pagtek kalay si luma gigo ko pain ni makatabang mag-istorya-istorya nila ay na niya sige ko songe binahubal tinuti o kante kyo kanumyaan luk ini barung-barung niyaan ilepak ni sampay taguban ni asal pinapisil weni way pain ni gay tinale wahin si kaambang makatalew-talew kaam ien dambuwa pain di amban mian tawa kite sobra pe amban tawa kyo kanyon we di sabab mian magkaat pikilan nun magkaat pag-ibadat nun si Allah subhanahu wa ta'ala sampai makamula pekyo sa weno sampai sa weno magmula sampai magbebdek magladjaya ubus ala ni pagkasilasahin
sampai magbakuit ne ganen niya lu takapin bisan ini ilien painti amban mian pamono sin Mesia Yahudi amban ien siwe hatite bang ini tambalin buada pun in agama Islam ini nen jamaah muslimin ga kita inambanan wekde gania amban me perkala makala jaya pagdunyate labinen bang kita mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan inakanta wekde buat melainkan tinambalan wede demikian gak ni amban me parkala maka kita buat melainkan inurungan kita wede nasihat inurungan kita wede yene kakek supaya kita nguntung supaya sanyang pagdunyaten labinen bang kita mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala demikian sabapan siabu rusab niya tahu suglai si Isabella praning ni pamayam ni anak nen duangan ni nak makanak te umul me 4 tahun 3 tahun magsunod na kanaki anak bawi miyaan anak bawi pamayam na kanaki napagi isay pamayam nen painte ni anak ni miyaan anak bawi ineddo bakokoy sinumbali we ni anak ni napagtasumbali we ni anak nin bahu ni magsusun painte imian hininang ni mian da tumawa bahu ni pinakite si iye asal anaknya kita sumbali ni napain Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pain Allah subhanahu wa ta'ala o kaampaid ni mea magparatsaya sine ininganani mea magparatsaya na mea ay tasaput ni mea duman siya magparatsaya sa iyan sumagawa ga kompleto pag iman din si Allah subhanahu wa ta'ala amban iyan lamod sa ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan pe kanian nun magjina bisan pe kanian nun maginuman makalango bisan pe kanian nun magsiyabu ine nilay makakatkaw lamod sa ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa in pag iman din painte gacha kompleto pag iman din magtafadul niya langkew imanen niya painte diawa imanen niya sangka-sangka in pag imanen nasa suko magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala ilinganan wa Allah supaya gay magkaan pain Allah subhanahu wa ta'ala innamal khamru wal maisiru yene painne tubain inuman makalangohin duk dagayin painne legotin dagay apusin painne sugalin kemon nilay dagay na wal maisiru lamod na sinin magsepug lamod na kemon ne sampai may mag-chess magpusta magdomino magpusta kemon yan lamod na sinin wal ansab damikian yan binatang yan sinumbali lumaingkar na Allah subhanahu wa ta'ala magmaana naan sinin may kasantusantuhan wal azlam yan may kaputika-putikaan min amali syaitan rijsun min amali syaitan iyan hinanglemmi amban kakahinang sin syaitan amban kakahinang sin syaitan dumain kabayaan Allah dumain kabayaan painte rasul dumain kabayaan hinang mu'min maggella si Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan kabayaan sin syaitan pinagmurkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala nabang kiumayang pili painte ko itasaput te an sinilay yan naman numbali anak ni bahu ni inalaan wa saitanin pamayam nin anak bawi yan anak nin yan duelay bakit ita sumbali wa ini magsusun na yan na yan amban kakahinang syaitan ipi lai si kami si dang kipak barangay inalinan we de mag barangay tumawong sa pakbulak niya inalinan we de bisan petakalere gino kutinaleo say do si ako inalinan we de buhay tumawong lumain ini hato may 20 luma magdirit-dirit pagdangan siya ko kemo si tahun 2011 sampai 2012 pasok pe 2013 pagdangan siya ko kemo damo waktu tapili ko pagtapili ko sa miyaan parang ngutang gani asing ngutang
Gay si mauta. Nasabay magpistol, kubuk sa inamahan, kung kayo mong tinulok-tolo. Painde bang kayo painde ngutang, pili kayo painde si andaku. Pamanong siya mamusalin sampai anda kaliktokan. Paing ko ka ang tawa busungin ko ito sampai anda bitawa busung. Sampai anak, kemon kayo lumanden siya may jamaah muslimin. May jamaah muslimin kayo lumanden siya tek kasundaluhin. Inuwarningan siya, pahali si magdaga. Sundalo, pinagmurkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Megis siya, ini ipetinutin. Paasek sinaan si syirkut ta'a. Magtaat siya si makhluk. Buada po ni Allah subhanahu wa ta'ala andang kita wede inakan innamal khamru sampai painte ini kainapusan lay rijsun min amali syaitan. Ini makalangohin lemmi najis amban kakainan si syaitan. Dumain kabayaan sin Allah, dumain kabayaan sin kemon syaitan. Syaitan hip magkabayaan lay kemon. Dalam lamitan ko ito pasal siabo. Pia jata papate, pia jata holda, pia jata kemon, dumain kay pasal siabo, may makanak-makanak, gay makakumpol ni. May makanak-makanak, may kayo mag-umol, may 4 tahun, upama. Gay makakumpol ni magsinsin, painte may 20,000. Taubusin dalam may dambulan, gay makakumpol ni. Sumagawa, nulay kayo mag-take drug ininen. Sinun 20,000, gay bisa ngabot na si mana. Gay. Ang baniyan pinegas kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allahin, dumain pain kakainang kami, dumain pain pangandakan kami. Demikian rasulin, demikian saya itu sama. Demikian ini Mesia mu'min magkala si Allah. Dumain pain kakainang kami, kakainang syaitan. Hekka kapapatay sebab ininin may jamaah muslimin. Hekka magkaat sebab ininin may jamaah muslimin. Ang baniyan, sabay anadte, yene, delaten misara kita kasaben nalan sabi kita gitinalayo bisan pesine nelu bangin ka mo misarahin dah aja magtat alen sumagawa bisarahon kasaben nalanin bisan pe keo mate magtuy bang painte dilim kasaben nalan keo gay makahine naku itu bang keo misara si siye inamahan keo napatay keo ako kaay dumain ni pagkakaaka sumagawa hato kemon kami magdaurang anakan gak niya kemon bang kami umul-umul ku sampai palabi-labi gak niya ambat makalabi ini kemon dan buwa gak makalabi lai si kami sumagawa sakay kutek kaman sorry sinumbong sewek ku kemon sinumbong sewek ku kemon nilai si it kami gaya pagtaat-taatan gaya pagtaat-taatan nga Bapak ko sinulat si mian sinulat kemon alende pinapili. Paing ko siya ni magdagang lipig may balius baru katahan ko natatahan ko ini. Paing miyaan pantalon binuohin pito. Sampai pinain may magsambi may mampalampe. Pamanong daw subhanallah. Makaya iya. May anda magpainte magtinda-tinda makaus tindahin ni neddo may pantalonin panambi. Ano paing ko listahon kemon papili ko. Bu sa inamahan kemon o siya magmatin binatinin, magmuni-muni pinain. Kaab mo mga kakayuin. Nakatawahan di ako, pagdamuli waktu nakahandol siya, paing ko ako makakakahin. Ako paing ko makakahin. Di kang paing ko parehin. Ganiya. Danganakan ko pulis. Ganiya ang niya iya makabobohin. Sa mapuwe bang netek ka man, sabela magbuo may dapak. Dapak siya mo. May dasiman alay ubus do. Pain ne siya ako. Niya pain niya adang anak talisa ko kabasangin. Nakita ini pain na tubuan tet magbawo no. Hoy bago pain na balik mo ko sinapang pahik ka. Napagbalik sa usapag miyan ranggonen PO3 sumagawa sa pukduay schooling nin sa pukduay. Nagit sinapang man tumawong Binoo kami kemon nagit sinapang limi. Man me sundalo malaylay. Ilang yorong ko pigi international intelligence. Nah, inulungan kami sinapang. Piyong ko ganiya ano bisa bakas. Napain ko ako ko palamod si may kalapaan biwin. Pigi tahati we ti maka lingkong akal. No mo sampay misabe sinduehin may kipain ni ha pikilan ko bang ko kas makatake, bang ko kas makaano.
Subhanallah, ininin bisan pesab saien gay magmintis Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita ini kamali ang kakahinang din. Bisan peha kalon sumagawa resultahan sa ingge. Gene kita inakakahan, takite ne rukmatate, takite ne kemon ini me parkala ininen. Wal maisiru damikian yene painte me dagay apus ininen hekaro sa magkaukaat painte ini magdagay ito si Saudi niya nga kahanako bang niya ni magpangadji tuo pinaing gani atayin ko bang may jumaat may bagsate sumagawa bang magsugal ni atayin bisan pagay mole ebe problemahin ngasi-ngasi andahin lai si lahat ngasi-ngasi anak lai si lahat pagtrabaho damikian si melahat Malaysia sa idusa magsugal kay kalapanin yan hininang din wal ansab yan may kasatusan-tuhan pihad ja kapitnahan de amban bangsa manusia painte numbasiye lepas si amban lang mabentelin wal aslam nan sinin may kaputika-putikaan ini nalang pasek nan sini may pagpayam-payamin. Gay dua si ano ang gikapayaman si ano. Bang niya alingan ni. Ubus bang magmula upama meheb ba? Pain ni. Sabab pinain bulan sa pugtel we. Angkan ko pinain magmula. Sinusunarin bulanin. Ini koneksyon bulan malaili. Ganya lai koneksyon ni. Dugi na si palingan ni. Amban ien suwedu pagtawakal ng si Allah subhanahu wa ta'ala kemon ininin hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala yene me ininin me jamaah muslimin sampai paasik pe yene me siye magpain katauhan de kamatay ko makadari pi sabut de si pasongan sumagawa paasik tenenan si ninin katauhan de pepain katauhan ko pain de kamatay ko da kita masabi si me Facebook nganag-nganag mo yun. Niya adam buat grup paluas ko. Gero kayo makato mag-discuss bang si painte si may Facebook to pinagtawangan do kayo. Katauhan ko painte kamatay kon. Ginari painte sa Islam. Sampay din nga ni dalil pe Musa alayhi salam. Si Musa nabi, sine kayo. Taniya magsulang do para man Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tadrinab sa matatak si bukadan. Gani ang atuhan ni wang ini mawadag si kausumuhi bisan pisini kaniya amban na ilmul gaib malaingkan niya may ngatauhan ni wang ini maumatay ni iyan si kanabi-nabihan ininin asal pangakaw Allah subhanahu wa ta'ala si sumagawa aglabiyahin kaniya ngatauhan yan may parkala ininin kanatauhan we de kamatay din pinaing matay si manayong ilumya oras niya katuhan ni wang sa inggit Gania bakas magakamatay ko elewmiyaan oras miyaan mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala pihad ja ulama matay ito dalam saudi ginikti nagkakaham gania bakas magpamatay ko sumagawa ng buwak purek-purek manusia nga bakas ngadji magpain-pain ni matay ko si manamiyaan to paatan sumagawa pigya niya sawe de jin magtutuhod sampai magpasalingo jinin si oras miyaan pain ni malakal maut ni kusampay sinekil gay magmis matay miyaan si oras miyaan o anong may bang usal no wakal ni jamaah muslimin bang pengajian mo talak yung banihin naubos tekka miyaan pamilyahin tekka kemonin adahap pinain kamatay siya nga kape bakas pinain ngayon subhanallah isa niya kasabit na lang simigi kinahagat may parokalayan pagkaya Qur'an magaka gani ang katawan na bisan ini. Damikyan Rasulullah, gani ang katawan na bisan sini. Samiyan, kakahinangin. Niya na buwalay si kami, magsilong kami wanmi, matuulay, diki-diki pe kami, bisan nulabo wanmihin, sibihing na kita kaleni. Na, pa'y kumagin sa weko, dan sa akin may duwe, uruhan ko ay chance may duwe, wanmi. Malabo ay si Dwight, ako na kemon. Ubus boy ini nen nuway pagkakakagay ng bahayang. Ay pa po kung siya ay kagay ng bahayang.
pain ni pamanong pain ni bang kumate. Katawhan ko pain ni kamatay ko. Sa payakhan tiro kayo na, aptipo-tipo ni woy-woy. Pag matay sa usay lew ahad, ga pa matay masan ni pinay matay ko lew miyaan. To matay lew miyaan. Ubus kahagarahid na jin sa way ni jamaah muslimin jin. Magpasalingo malakal maut, bu na sinekkel, bu na tinampengan ni ulungan ngay makarapas mati ni. Pagi Quranin makakagani ang natawhan ni. Ang kanin siya kita magtakama. Ubus, dambuwa ang ban may makakaat sin may bangsa tilay si may lahat Malaysia sa iya. Magbeli siya kitab, ini may kitab supi. Pagkaya may supilo, tinugila kemon. Magkamatay no bang ini koneksyon nung Allah. Ubus, niya may akidare o en, pagkaya, ito labi siyam po, inalabihan supi. Labi siyam po, inalabihan supi, sumagawa mag-alen, magsadisad di alen din, sumagawa sali do painte supi do kemon. Dambua painte amban me, yan ay kakahinang de, turungan te ka ang sampol. Ini bang mati aahin si may sinut si manamalat. Hindi si may sinut si yan dialem pabukot. May pinain. Bisan pa pinain lemmi si wasin basta ga dialemin si may sutsi. Ubus ilian niya may inamalan we de kakahinang de. Panabangan sin saitan. Ubus mian bangse oras se mati may kinapinakita we de kakahinang de miyaan. Bang si sinut si pinasakan pe bohe ang banbehete pinagwa bohe naman puli sampai sa di samyaan na jahinangin ubus sumian may kesutsi bang ni yene bohe lay pagwa man puli dinelak bang pait di pesutsi pamano bohe subhanallah bong sikite ahlu sunnah wal jamaah gay ke wanjari mian maasik yene bohe lay dialim anwa yene ama matele magdusik yo magdusik kayo. Hangkan ni bang kayo painte ngailan amate pagtawod si behening ito kayo bohe sinano sa samyaan pagigay man jari ubus pasik ano pe bohe magdusik kayo ilian painte ang ban me kakahinang me supi duki makakaat me painte ini me bangsa tilai si me KL ubus inda sa putte kamungan sinimiyaan rijisun min amali syaitan pain Allah subhanahu wa ta'ala lem ipi najisipi ambang kakahinang sin syaitan dagay apus inuman makalango kemo sampai may sigupan bisan kami magsigupe bisa ko kasaben nalanin sampai sigupan nakahante kam haram sa tabako dumaing kanya ang binet tatlo si sigupan lo. Ya pain na government warning, pain na sikat that smoking is dangerous to your health. Inakaan kita. Makalilikaw pain na si pamarana. Magkakaat may daga, magkakaat may payang, magkakaat kemon pamarana magkaat we. Inakaan kita we. Siya ipagtuod te. Kung kita mangan yan yung mangan pain te, yan yung sakilay. Ipag bahasa ipi magtanda masi-masi ni nang wete. Napito kayo ang pinain, ininin, makakatkaw, at awa pa ini kinakanharam, upama may bawi. Tawiyam yan. Gini kakano, pagkaya magtanda yan. Sumagawa, ininin, inimut-imut kita. May jamaah muslimin. Iliyan kemon, painte. Miyan, kabayaan si syaitan, dumayin kabayaan Allah, pain Allahin fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sumiyan kamsanyang pain Allah subhanahu wa ta'ala, sinililian di yan. Siya pa yun naghihinang may tasabbutiin la'allakum tuflihun murah-murahan ka magparauntungan ka ang bandun niya bilabinin bangkamulit at hadak Allah subhanahu wa ta'ala buwala po may syaitanin jama'a muslimin ganiya kabayaan di sa dili wat malaingkan magpaniya si antara te iyene kabunsi pagkuntara duk ini na painte ini maka kaatsin pag-agamate sebab way pain Allah subhanahu wa ta'ala innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha
fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Fa Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan pa inne syaitanin yerwe pa Allah subhanahu wa ta'ala kabayin syaitan lay ayyuki'a bainakumul adawa supaya kampain ni magkuntara, magkawun si antarabi wal bagda, demikian mag-astel-inastel magkawun si fil khamri wal maisiri labayan pain ni inuman makalamo labayan pain ni yene sugal dagay apus bangkyaw pili si me painte kisame matatoete marumehel lulay me jamaah muslimin bang neluos si may pagsepukan, si may pagsugalan, bang taraag siya, inurus ni barungin, dumain kita, sabi ke. Magpedang sa mapaniminin. Nakabayaan sa italin sa iyan kakahinantin. Wayasuddukum an dzikrillah, supaya kita bute si pangesip si Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'uru pain Allahin, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kaikahan pain Allahin, ngesip si Allah. Kaikahan pain Allahin, ngayon ang kasabit nalan ng Mesya taga panghati. Kaya ganiya ulama magsugal, ganiya ulama magdagi, tampal loob. Bisan mo pa man niya may kakailan may tapo. Siya na iduk si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa, aglabiyahin, dumaimanan kay man ulama pagyan niya, bisan mo pinain siya, ang ustad to, sumagawa kahit kahanin ng jamaah muslimin magmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Demikian matalakite rusab amban pangesip si Allah duk matalakite painte amban ini sambahayan lamun naman pangesip si Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabus salata wa antum sukara. Allahu akbar. Dakam nang bahaya bangkanian bin painte dalam kalango dalam pindah kami. Sidang buah hadis be jamaah muslimin am riwayat Imam Muslim sine-sine pa inne makakan dan buah pila kaja pa inne amban yani haram lay lam tuqbal lahu 40 salata. Allahu akbar. Dan buah pila sine-sine pa inne pa Rasulullah dan buah pila atau sine-sine pa inne makakan dan buah pila kaja pa inne amban haram lay yene inangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala si iye yene doa yang ditinima sambayang ni dapat puwele. Napito kyo si may pagsuwang andaag kyo ng ibu. Allahu akbar. Piyang ibu tahon ni inangkat si kao yene sambahayang no. Sumagawa wajib kyo yan ng bahaya. Wajib kyo yan ng bahaya. Wajib kyo yan ng bahaya. Atihan din naan maananin naan sininin lumayan pa integi inangkat gay tinahima sumagawa ka na pahalangin ganiyay magpahala si kao napibig ko si Mesya upama melik yaw dahatos us tagakan no yen piatus tahong ni upama gay tinahima kakailan. Pito kyo may inuman makalango, damikian usab. Niya ni maghalga ko ito may dangibur kwalo. Nabistahon ni ko dambo pilaklay gi inangkat wa Allah subhanahu wa ta'ala si kao sambayang habat well. Nasa ingin ni bang may dangibo. Sa ingin ni bang may duwengibo. Sa ingin ni bang may telungibo. Ang kanda kita ulali banguy gi tinayma kakahinangtay sa papenno ito ay haram. Iliin pa inte kabayaan si syaitan labian supaya na kita makasambahayang supaya na kita bute si pangesip si Allah subhanahu wa ta'ala si labian pa inte yene inuman makalango may dagay apos iliin lamud amban pamono we Mesya Yahudi dukine Mesya Christian mula-mulanen in sambahayang may jamaah muslimin asal mag-ijma' mi ulamain bangkyo gay ng bahayang painte gakyo wakas ng bahayang tagilan no mailumin bang idam buang mandukun Islam
ininen painne paluwas keu painti amban agama. So magawa pang keu magpahilpay sa mahayang do gai magdusi hadja keu si Allah dusi hadje. So magawa keu paluwas painti amban ini agama. Pada Allah Subhanahu wa taala supat sin ayat wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Pilihan painte dinak tinuhut sikitehin Allah du Rasul du man syaitan. Pageme nang yan. Rijsun min amali syaitan. Hinang lem ipien amban me painte kabayaan kakahinang sin syaitan fajtanibuhu bain Allahin min al-li'anbi la'allakum tuflihun supaya kampanye magperuntungan. Na in kasabennalan sin mu'min tinuhut nin Allah Subhanahu wa taala duk rasul ne fa in tawallaitum bain Allah Subhanahu wa taala bang kampanye pataikut ge kamnuhut pangandaakan Allah ge kamnuhut pangandaakan rasul ge kamnuhut ini kabayaan sin agama Islam ininen na garunia pa ini tepet si Rasulullahin, tepet pa ini si magpasaplang agamahin, buat malainkan, yan ay magpasaplakin. Buada po ning maghidayatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maghidayatin. Mangupamanin nga ni anuhut, yan kita sinukot tuwi Allah, bang kita magnasihat. Pain tira hinangon iyan, ubos po hinangno, yan kayo sinukot tuwi Allah Subhanahu wa ta'ala, si kauhin do pain te yan ay magpasaplakin. Kasabot si Sahih Muslim riwayat painte we Ibnu Umar anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala banna li Rasulullah nisa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Pain Rasulullahin paghihek kami bangsa te magpain bahasa manggir ko kitelango yay makaine na makaine bang si agama makaine sampai hinang pewe de dalil ini hadis ini enggak tahati we di hadis ini. Kemon pain Rasulullahin muskirin khamrun kemon maka ini ala akal khamari tuba wa kullu muskirin haram na kemon de kemon pa ini maka boleh budak akal no maka pindah akal no haram walhasil bang payaman no naan si ininen sali du hekka dukulang masih haram bang si Allah Subhanahu wa taala. Ilien imian yeneme ininen lamut ininen amban pamono yeneme siya Christian duk Yahudi si drag. Us pa inno pag basa ga rukyo tawa pungo ga rukyo makabatok magbono ruk me siya ga pa inno tawa ano ininen pamono kauhin mi jamaah muslimin. Bisan pekyo palihali si luma-luma ano bang kanian nun minum makalanguro bang kanian nun magsugal do bang kanian nun nigup do ingkaw yan tabo okeo pa inte tabono okeo we siye pinagbukaan ni Allah Subhanahu wa taala. Ikaduwe amban me pamono de yene pa inni education yene katao pamono si me bangsa muslimin. O ito daran ininta sabutte yene me siye painte Christian duk me Yahudi bang payaman mo si me lahatte basag si maghinang iskulan basag si maghinang program lai si Marawi hek ka iskulanin painte amban anuhin amban madrasahin parahal Islamic City ni idang amban pamono si kite pinakeseg we de pangaji den amban ni pangaji sin Quran. Amban pangaji sin Quran ininen ga tahati we me matatueten duk ini me kite tawa kita si me pamono de duk kanaten ilien ne makasanyang kitehin amban dunya te labay ne magtemole kunju hadar Allah Subhanahu wa taala buadapun bang keu nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kepandakan ini Quran ininen pangandakan si Quran ininen magbidda panuntut no ini ilmu sadili sebab we labian ien amban pamamura sin surga no kue tasabut si hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Pamanun be? Pain Rasulullah sine-sine miha ilmu atau nuntut ilmu pain mihalalan ni supaya ya makasuwa sin ilmu, ini ilmu menunjuki si agama Islam, ilmu tauhid, ilmu hukuman, ini ne. Nah cinin si inalinan we de ilmu ini nen mian pakai si ilmu menunjuki ini pakai doanmu pengakhiratmu, ini painte ilmu Allah Subhanahu wa taala. Na pinamurahan ni Allah Subhanahu wa taala lalan untuk surga. Nah sini nen pinamurahan ni Allah Subhanahu wa taala lalan si tujuh surga. Panilewi. Bangku pinain magis school pinamurahan ke Allah Subhanahu wa taala lalan tujuh surga. Awe sebab lamu dia man ilmu. Sebab bang kau menjadi nursing, makatawang kau iya man ilmu. Maka apa ini makatawang kau kung ini masakihin atau ini mastal demikian. Amman ilmu yan sumagawa kay pahadje. Ilmuin amman maka hati kau simpatiha. Obus mo pamano nung nakanak lay tao mas sapatiha. Labihan kao subhanallah. Min lime yan ang bahayang dahil leo mimpiya jawi nasa di patihay. Hangkan basane taga pahala kayo. Ili yan advantage din. Sumagawa bang painte nuntut kayo sin ilmu, yan ilmu agama Islam ini nen. Liyang yene maka anyanya sin ginawawaran din sebab way tahati way ni hukumanin. Sumagawa sa ingin na taon may jamaah muslimin bang ilmu dang kepak inanunun sampai magpain pikyo pain paasik Tuhanin to si ginawawaran. Sebab way pagi ka kayo interesado si ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kay kahan painte lai mi bangsaten yene mi ilmu ye ineddo den yene mi ilmu Kristen dug me Yahudi bu adapun ilmu ini nendung ga sa binara may agama Islam sumagawa bangkyo sumobra ne sampai tamban ne no ilmu agamahin ilmu Allah Subhanahu wa taala yene makapatulus kao amban dunya no labi bangkyo mo tujuh hadar Allah magkaat kayo. Demikian yene manusia magmehet-mehet advantage ngeddo katao amban me yene katao painte dang kipagtumpukan lay ini nendo sa pahala den atau akan darajat den bang si Allah Subhanahu wa taala subhat sin hadis wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna'. Allahu akbar. Malaikatin binetad we ni piknin nagang simiaan untuk ilmu. Nah kita ini nen demikian saien dosa panginang kita malaikatin sebab pitu kita ini pagtingko-tingkuan ini nen enggak niya sa tili buat malaikat ngito ke ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kehadian sin ilmu du isab fa in Rasulullah wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-'ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yene painte menuntut ilmu ime jamaah muslimin. Bang ne paluas amban lumaane karena yene nuntut ya ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya we ne kaawenan yene me pagkasine dilem kalindimanin ganiya amban me batu kalawean we ne buat malaingkan makuampun si Allah. Gani amban me pegge kalabean we ne buat malaikat makuampun si Allah. Sa ingi kantang ne, ya Allah, ampunun pain ni amyaan. Ampunun pain ni amyaan, ipain ni pala mian palabe mian pain nuntut ilmu.
Gani amban me kayu kalawean we nu buat malingkan. Maka makuin si Allah Subhanahu wa taala engkau dinak inampun, dinak pegain kau oleh nuntut ilmu. Nabis-nabis tahun aja sampai painne hitan kenna dalam bohe atau dalam tahi. Maku ampun si Allah Subhanahu wa taala dinak inampun. Nabang magtabang kayuhin, batuhin, peggehin, bulakin, kenahin, makuhan kau ampun sampai may malaikat. Si Allah Subhanahu wa taala kau nang musatuin be jamaah muslimin. Nagay hajat kita no pahalaan ni sumagawa bang si Allah Subhanahu wa taala langkil. Na po ito kamali. Kayo makuhan kau ampun, concern si kau. Kenna concern si kau. Ubus mismo kau na po ginawawaran hindi kayo magpuyo. Allahu Akbar. Iay manamalan. Patungan mo ni akal no numain kayo ulang ngalututay mo. Saya hindi pinain binisami kasindoyahanin. Ako sa malasa si iye. Misan no mismo ginawawaran ng girumalasa si iye. Nabis-nabis na ho na dyan. Kayo. Bato. Sinipa-sipaan weno. Sumagawa bang kiuduay nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala aku ang kawampon. Usbaran mo yung misalnya nung hinangin. Patungan nun ni akal nun. Kabahi nuwa upamay. Kabahi nuwa away yung usaw nun akal nun. Sibay kita concern si barante, sibay kita ngatul barante. Tengke ini may painte kakahinang ien. Mian. Hinang ien. Hinang amban me pamono si kite bang upamanen gak tawa pagbuoten weme siye Christian dukme Yahudi wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib duk yene kahadjihan kalabdiyahan yene me alim tao si agama Allah Subhanahu wa taala we kahantang painte yene bulan sike mo ni bituunlo. Sebab magbidda manamalan tala. Bisan pe sa ingin sahaya langit pitu kite, sahaya langit. Pagtek kabulanin yan bulan 15 atau 14, 16, lanyat ke mo ni bituunlo gani agunane na sa ien amatauhin. Sa ien amatauhin. Naku itu si lahat nga, inatotuhan may guruhin. Inatotuhan kemoni. Inatotuhan may amataw si agamahin. Ilien katuhan dia may pangadatan yan. Pangadatan may Christian duk may Yahudi pamono si kao. Supaya keo lepas amban. Iyan ay painte agamano. Lepas keo amban katao sin Quran. Ga niya pangalab-ngalab mo. Ilien si may hal ni ante. Nahigka ko ito maghapin. Graduate may criminology. Sumagawa bisan manambahayangin. Inapatan sebab kulang pamaham si agama, bisa mamasa patihain, dinapatan sebab kulang pamaham si agama. Sumbang sumian mian, sakay mayam ko si Facebook, niya anak na diki-diki inanad mangsa, dinaat pemansa. Dinaat mansa. Napa hindi matay kun webe nakanak to, piye pamono iyahin mansa. Gaki katauhan biin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnat si makanak mawinanakan si binalangan. Supaya ni kalimatut tauhid tagna takalenen. Hangkan ni bang niya nganak si bagi magheto. Pagpaguwa na kanakin balanganon. Allahu akbar, Allahu akbar. Sumagawa kay pinakesek. Paggi koy bustak ini anu ni. Binalangan. Ubos amban kanawang bala. Pagamban nang kay pagpainte kamat si bagi kinamata. Ini pergi kalimat tauhid Allah Subhanahu wa taala magtuita kalenen. Naku itu pamaisute anakten pangaji ini pamono si kite si bangsa muslimin. Ubus ko itu sampai mian anakin banghaji ngato ni si kite sampai nulak sulang ni si kabayante bu kite no manganad dia ubus ulali kite. Allah. Paite. Weh besam siren delu sayu bu dumay ni pinay ni pamono ko yehin. Pamono ko yan sa inin sumagawa. Gaja tales sawe teni amban nek bisara kalebano ete sisie ilien sinet puren duk ni amban nek bisara bang waktu te astel sebab kulang pamaham teh ilien tinutin sebab we da kite ulali bang we mi anak ten ngatu si kite atau menjadi kuskus pergi amban nek bisara teh
Pegi mu'minin tinampengan wene kemon hinalian wene kemon yene bisara lemmi pagwa amban behene sai mu'minin sai matau si agamahin ni jamaah muslimin hinalian wene sebab lagi bang matato misa si anak tinahima tadi Allah subhanahu wa ta'ala kakatuhan bike sudais yene imam si haramian wa dikidiki peye magholen-holen magletik sinuknaan we ina ni bang paintyotahin ng imam si Makkah ug Madinah. Allahu Akbar. Pora mong pakadje. Napagi kita bang makapesalali pangamahanin. Mang we pagi pinaingin menjadi kuskus. Kus bakadje anakin nga talawala. Nakadakiulali sebab we kulang pamaham si agama. Kulang pamaham si agama. Bang behadja bakas tinaima. Yani agama sinduehin. Bang kiomayam saingge panghatul di anak den. Saingge pagri anakin pag yani pagadat si matatoe samiyaan. Bisaya si jamaah muslimin makabisase. Makabisa. Siya ne ko magpagwauratin mo siya bisayain. Ubus may bangsa musliminin magpapiting magpakemon sebab kulang pamaham si agama. Siya makabisara. Mismo siya bisaya. Kami pa ini magbaju talengin kami. Ubus ka muslimin magbaju pandaklengin magpapiting magkemon sebab kulang pamaham si agama. Iliin, inalaan we di katauten, inalaan we di kemonten. Lamod pamono, ini education, magpaniya si kemon, ini painte, may iskulan, sampai kemon. Ubus ko ito, pero takale-takale niya madaris. Madarisin lumayan haram. Sumagawa, founder na niya naman Australia. Binentar we si iskulan. Pinain niya pagpangadji si iskulan, ubus supaya mangan si matatto makanakin me jamaah muslimin gini pinaadji anakin pegi niya ro pagpangaji ko ang katawan ni minor subject atahat dumanalalan nga niya ilian pa intelamu dia amban me pamono sin yene bangsa Yahudi duk me Christian sikite ilian pa inte sibe kita ge patala amban kalabiahan sin Quran kajian sin Quran, yene ilmu sin painte, yene agama Islam ini. Las painte pamono, yene Mesia Yahudi lupi Christian, rock and roll, yene painte si kalimat Spiderley, letter R, bininingan we de rock and roll. Yene me music, me gitaraian, yan lamo dia man pamono si kita, me jamaah muslimin, si kita ali. Payaman kung sa si Facebook may iyakan si may Jeddah sampai itu. Yung inapor at handi kayo may gitara si may istiraha yan pag-organ-organ yan. Yan mahapin bang niya may mag-invite sa miya an si may kiyo-gipiyo. Pihad jata sa sangko si may istiraha sa miya ni organ de. Mag-organ si sangin bakas tuo sangin sa miya sa. Niya may mag-organ. Uus pag tekta ko may isang ampat may dayel tahala siya. Pagkat bakas yung tabi sawa, kulay niya ayin. Lago din pa kuman pamono. Sikite. Sa mabuhay, bang magnasihat guruhin upama, diya ta may stage, lam mapiuhin. Sumagawa bang disiniman. Disibulili. Magolgan, inambanan nakhante kayo may anakin, misan dumahong anak. Gipi mararahi, bang dita kita mahungani, minggil pe, mihape batu. Supaya tak kita memansakin, supaya tak kita kemoni, ili lamu di amban pamono, kita may jamaah muslim. Allahu Akbar. Si bebe tali te, pagi taga akal to sab kita. Way bang magnasihat makasanyang sin pangatayante, makasanyang sin pagdunyate, labi din bang kita mole to hadarat Allah. Inapatan mapiuwi. Ubos bang pamono, si kita yung pinakapasan, asasayin. Asasayin. Asa kamayaan sa itanin ko nasabot yan sinilay. Yan makapalelong kite, makaala kite ang panpangisip si Allah. Ilian kabayaan sa itanin. Uus may kakahinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala rijisun. Lemmiin min amali syaitan. Dumain kabayaan Allah, dumain kabayaan kemon. Yan may mu'min, dumain kabayaan pa ite panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabayaan si iblis pinagmurkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabayaan leyen. Bang tuhut mo kabayan Allahin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala kemon yan nasabot kay kuyan sinilay fajtanibu la'allakum tuflihun. Bang kambaya sanya nga mong pagdunyawi
Labi naman kamol ito juhadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alaanon biyen kemon sanyang kami yan. Ilian syarat ni jamaah muslimin. Nanaan si ini si rock and roll pa Ibnu Qayyim rahimahullah. Innaka la tajidu ahadan gani bil gina wa sima'il alatihi illa wa fihi dalalun an tariqil huda. Gak niya takaswaan amban me singer magkakalang maggigitara buat melainkan lepas ya amban dalam kasabennalan sabab milyun ibuhan kalimat pamimurais dalam kolok sumagawa bang Quran bisan batang alif tanya lepas ya amban dalam bentil gana ilmu sumagawa bang kaangan takale magtuien pinain magtuy tabalik iliin amban kabayan si syaitan amban pamono sa sigiti panilewi niya ke bakas muslim niya ke bakas rasul ngandaak maggitara maggandaak magorang nga niya kemon may music yan haram yan amban ien sebehali ante pigi lamut ien amban painte pamono sin sikite wa fihi ragbatun an istima'il qur'ani ila istima'il gina ubus pa inne bang ne aahin sa miyaan lulong ne we yene me kalangan ien atau me music yen enggak ne niya baya ne pakalisin Quran natalan ni amban niya sahayahin talan ni amban niya toin talan ni amban niya pandu Allahin duk ine do pinakalenen daran yene pa inte yene music lay kimon layo music layo Pak Ibnu Qayyim rahimahullah bennal in kalangan fa innahu ruqyatun lizina yene painte kalangan lay tambal ien supaya kau makahinang sin ini zina pihak daku itu umatag simit Sambuangan simit Manila may bangsate paasik simit paro lu kau pakali-kali kalangan lu mas pag may nga pahangin itik ka nirindihin ginapos na kau sa miyaan sampai makajinan na kau binuon kau amban may pagkala pamono si kita binuang sa yan sila yung liante iliin pa inte bisa Ibnu Qayyim rahimahullah duk pa inne wa hubbul Qur'ani wa hubbul alhani al-gana wa atawagina fi qalbi 'abdin laysa yajtami'an yene kabayaan si Quran duk yene kabayaan duk si painte music lay gayen magdambua si dambua gayen painte magtuhod gay makajari magtuhod si pangatean dambua mukmin atau manusia si Allah subhanahu wa ta'ala sebab bangkati annon tao mas sa Quran alim kyo ulama kyo gikiwaya nga hinang ningen umus bangsab kyo lulong si may kakahinang inen kuwa ni tabi salay tala ni kyo amban hidayat si Allah subhanahu wa ta'ala iliin pa intelamo di pa amban me pamono we si bangsa siye Christian duk Yahudi demikian pa in Yazid bin Walid rahimahullah ini bisaranin dinakitehalli amban ini pagkalangan music fa innahu yazidu syahwa wa yahdimul muru'ah wa innahu la yanubu 'anil khamri wa yaf'alu ma yaf'alu as-saqr fa in kuntum la budda fa'ilin fajtanibuhu an-nisa fa innal ginaa da'iyatan liz-zina Allahu akbar idinakitehalli amban ne painte perkala ini music lay sabab maka ini tambah ini kabayate ginawa ini naksute ubus makakaat sin pagkaate makakaat kue ne me sair paite zaman lay sampai ku itu gak niya tanto gunare no me singerin gak tanto niya gunare ku itu kusay itu sa pamayamte pamayamte si me sairin samiyaan sa demikian ini me sairin gayen maka ini pag bang kyo ngaji makatambah sin ilmu unu sumagawa bang kalangan ininen kemon ininen makakaat sin yene muruano yene pagkaano makapatala si kau ubus pamam kau ahin
dumain painte dumain ko pamayan me ulama be dumain ko pamayan me haje ko ste karum ya kunano me ke sumian ke kalagian bang niya me magkalang bang niya me ini kenon wa inna wala yanubu anil khamri obo siene kalangan le mag wayan yanu ngaganti en painte si iman makalang obo siero hininang nen wa edu pain ne hinang ini imam makalang le saya do hinang nen malelong kita do ien maka matala kita amban Quran dukine painte pandu panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in kuntum la budda fa'ilin bang hininang di kabaan dien dina kita patala amban mi karendihan pegge ien mo si hinang jina yani may kalangan di kimon di mo si hinang jina yani music play mo painte si hinang jina nahek ka ko ito maghapon si kite mian ko ito may bangsa tehek kaniwen singer sampai itu si may Saudi mahapin pakuku si kita bidang-dangan bang niya may kerajaan le lagi bang may mag-iusway sige piu amat si pileg ka garumain painte o ini rukine bekat ni kasilasaten duksie sumagawa makanad kita mian magwa ka sa benalan supaya talesare in hinang de en gi kabayaan wete lagi luba ni painte pineges kita Allah Subhanahu wa taala kasulne amban ilien sugpat sin muhadarate si manamiaan pamono yene bangsa me Christian ug Yahudi si kita me bangsa muslimin dumain kita binono duk sinapang dumain kita binono duk kaliplaro dumain kita binombahan sumagawa binono teruk akal pikilan pamakaat sin pagkaate pamakaat sin ka Islam te amanian main ni kusikam mian lapal pagkilala ti kemon wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.